Helo. Yn Kermit i ffog. Kermit i ffog. Oh, Christ. Helo, croeso i HAUS gyda fi Priya Hall. Dwi'n cael y cyfle i holi fy ngwestai arbennig dros gêm o bingo. Sort of. Captain Abertawe ei hun, hold for applause, Liam Edward. Diolch. You're making me thaw the number 4. Mae aliens yn ymosod ar y byd. Pwy sy'n ar dy tîm o Avengers Cymraeg? O, Avengers Cymraeg. Ie. Feel like Nessa, dim ond chi angen yw Nessa ar y tîm. Mistar Urdd hefyd, bydd hwnna'n, oh god, yeah, Mistar Nessa, Urdd. Gavin and Stacey, a Mistar Urdd. Mistar Urdd. Beth yw fel magical powers Mr Urdd? Magical powers Mistar Urdd. Mae fel siren gyda, dwi'n gwybod y can yna. Mae'n just yn taiso'r mewn, a wedyn just when you can't see, he's like... That's my childhood gone. Red ie. Mi wna o fy hun, 11. Sut teimlad oedd e i ryddhau dy EP fel artist annibynnol? O, then probably teimlad gwych fi byth mynd i byw yn fy mywyd. Oedd e'n fel blwyddyn yn y megin, oedd fi wedi dechrau'r can cyntaf yn fy safell wedi gyda ffrind. A wedyn ni wedi fel ennill competition ar y radio i cael fel dydd amrydd yn y studio. Fi jyst ddim yn meddwl pryd fi'n rhoi allan, fi'n rhoi fel dan o fy mywyd allan. Yeah. A wedyn cael y galwad o'r teulu, being like, so this is what you've been doing for the past like 3 years. I'm like, oh so yeah, these are your innermost thoughts and feelings? These are my deepest fears and regrets. Yeah. Get on the awyren, yr 14 Slay. Beth yw'r gwyliau gorau ti erioed i gael? Ni'n byw yn fel just 20 munud o'r mumbles, a pryd ni'n mynd i'r mumbles, os fi'n mynd ar y gwyliau, mae'n rhaid i fel water sports war y line. Dyna pan fi'n caru Cymru, mae just yna. Mae'n mor yn oer yn Cymru. Mae'n werth e, Rosili ddo. Ie, Mae'n eitha trek i fynd lawr, Ie. ond mae chi fyna, fel ar y sunset. Beautiful. Y dream holiday ddo i fi yw, dwi'n gwybod Florida yn fel y Universal Orlando Resort, Marvel, Dwi'n caru bod ti wedi mynd o Rosili i Florida, by the way. Well, it's either or, ne? Great. Fi'n massive nerd, felly Yeah. i popeth fan arfer disposal, Star Wars, building your own lightsaber. Really? Yeah. Pam Fi ddim moyn dweud coch, ond Darth Vader, mae'n eithaf iconic, mae'n fe. Fi di yfed gormod o laeth, a fi angen pŵ. 92. Mae'n really de-escalator fast. Yeah. Wow. Os bys ti'n ice cream, pa flavour bydde ti? A pam? Fi'n credu fel vanilla ar y tu allan, Right. a dwi'n edrych tipyn fel yn fel, okay, fine. A wedyn rainbow sprinkles ar y tu fewn, oherwydd Yeah. fi'n like, tynnu bach le, a mae'n fel, whoa, Yeah. he's gay. Fel y gacen na, ti'n torri mewn i fe, mae Yeah. gyd o'r sprinkles A chi'n torri mewn eto a raspberry sauce, and just, oherwydd mae tipyn bach o bitterness hefyd, Right. ond it's nice bitterness. Yeah. You know? I can accept a Yeah. tolerable. Yeah. Right. I wouldn't have a bit of sulfuric acid in the middle, you know, just perfect ice cream. Am fel a rotten egg scent. Yeah. Ai, y rhif 30. Pa aber yw'r aber gorau? Ooh. Abertawe, Aberystwyth neu Aber? Oh my god, if you'd actually credu o fi'n gofyn fi, like, pa era o ABBA oedd o gorau fel y band. Ateb y cwestiwn hynny, a wedyn, an actual question sydd ar y cerdyn. Pa era? Eurovision. Sure. 100%. Pan oedd fi'n fel fresh and just neud e. A wedyn ni ateb yr actual question, fi'n Swansea boy all the way, Abertawe. Abertawe? All the way. Mae'r Aberafon yn neis. Neu be Aberaeron, a fi'n actually dop. Abertawe, fi jyst mynd i'r Abertawe cyn fi wneud ffil allan o fy hunan. Sorry, Aberystwyth. Sorry. Sorry. Di hwnna'n C-sharp da ti? Ta di? Di Fi'n hwnna'n... gael fi tad ci wedyn. Yw hwnna'n C-sharp neu D? 73. So ni mewn bingo hall fi. Mae'r acoustics yn anhygoel. Fedri ti'n neud nodyn fel belt i ni? Okay. Goodbye! Fi yn y shot. And get the fringe going. Ai. 32. Beth yw celebrity / non-celebrity impression gorau ti? It's going really bad. Hello. I'm Kermit i ffog. Oh, Kermit i ffog. Kermit. Oh, Christ. Shirley Bassey on a Massey, 33. Beth yw biggest ick ti? Oh, 100% pobl sy'n bwyta iogurt a cheg ar agor. Yogurt specifically? Yogurt specifically.
Chi'n mynd i weld mewn different light nawr, ond mae'n edrych fel fi'n gweld rhywbeth mewn i bywyd personol, fi just ddim moyn weld. Right. Chi'n gweld beth like an actual ick. Lot o hyn. Haws! That's it. Mae'r gêm ar y ben. Dabbers lawr, please. Hoffwn i ddweud diolch i Liam am ymuno â ni heddiw. Diolch. Diolch. Ymunwch fi tro nesaf am gêm arall o... Stop trying to match the note with the hammer. Slay.